Sajam Balkan Tekstil 2012 okupio je tekstilce iz čitavog regiona. Tokom trajanja sajma sklopljeni su brojni poslovi. Svoje zadovoljstvo ne kriju ni proizvođači ni poslovni partneri, ali ni posetioci, ističu u gradskoj upravi Novog Pazara, koja je organizator. Sada, kada je Balkan Tekstil zatvoren, mogu istaći da su izlagači kao i posetioci zadovoljni, što nam čini zadovoljstvo. Na sajmu su sklopljeni brojni poslovi, a ovo je bila prilika da se i grad Novi Pazar predstavi u najboljem svetlu. Neki od izlagača najavili su da će ostati još nekoliko dana kako bi još bolje upoznali naše kulturne i tradicionalne vrednosti, kaže pomoćnik gradonačelnika Faruk Suljević. Posle ovakvog uspeha, svi su izgledi da će Balkan Tekstil postati tradicionalan novopazarski sajam koji bi trebao da okupi sve tekstilce iz čitave regije, ističe on. Balkan Tekstil 2012 okupio je 150 privrednika iz Turske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovaj sajam organizovala je gradska uprava sa asocijacijom Forem, a pokrovitelj je bilo Ministarstvo ekonomije Turske. Na Sjeničko-Pešterskoj visoravni oko 50 sela je i dalje u snežnoj blokadi, a iz lokalne samouprave čine sve kako bi pomogli najugroženijima. 20 mašina je svakodnevno na terenu, ali niske temperature ovih dana otežavale su njihov rad. Vanredna situacija na Pešteri proglašena je još pre mesec dana. Hladan talas koji je prouzrokovao drastično povećanje potrošnje energenata i velika dugovanja prema poveriocima dovode u pitanje kontinuitet grejanja, kažu u Novopazarskoj toplani. Traženo povećanje cene grejanja od 10% koje bi donekle umanjilo gubitke u ovom javnom komunalnom preduzeću još nije odobreno. Gradska toplana u Novom Pazaru je pred početak grejne sezone uspela da rekonstruiše dobar deo toplovodne mreže, što se, prema rečima direktora ovog preduzeća, Bojana Biočanina, odrazilo na poboljšanje kvaliteta grejanja. Jaki mrazevi i sneg koji intenzivno pada izazivaju velike teškoće u odvijanju javnog saobraćaja u Novom Pazaru. U Sandžak Transu očekuju da će se funkcionisanje saobraćaja normalizovati od ponedeljka. Kašnjenja ima na gotovo svim linijama, a posebno na linijama prigradskog saobraćaja. Iako smo se dobro pripremili za zimsku sezonu kupovinom zimskih guma i aditiva za naftu, zbog ekstremno niskih temperatura, imamo problema sa vazdušnim instalacijama, a na novim vozilima otkazuje nam i elektronika, kazao je Karalić iz Sandžak Transa. Predstavnici Novopazarske poljoprivredne savjetodavne stručne službe i Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Novog Pazara, Tutina i Sjenice upoznali su poljoprivrednike sa najnovijom uredbom Vlade o razmeni mineralnog đubriva KAN za merkatilnu pšenicu i kukuruz. Prema uredbi Vlade, pravo na razmenu ima proizvođač registrovanog aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, kaže inženjer ratarstva Smajle Jupović. Po njegovim rečima, razmena će se obaviti preko Direkcije za robne rezerve, odnosno preko ovlašćenog skladištara. Kulturni centar Novog Pazara i ove godine je raspisao konkurs za književnu nagradu Aladin Lukač. Na konkurs se mogu prijaviti mladi stvaraoci iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ova nagrada se dodeljuje stvaraocima koji nisu stariji od 27 godina za objavljenu knjigu u 2011. Konkurs je otvoren do 5. aprila ove godine, a zainteresovani kulturnom centru trebaju dostaviti 3 primjerka svoje knjige. Ovo je grupa najmlađih koji vole glumu, okupljena u novootvorenom dramskom studiju Aparte. S njima radi mladi i afirmisani novopazarski glumac Semir Gicić.
On nastoji da kroz vežbe i zadatke prilagođene njihovom uzrastu prenese sva svoja znanja, da ih upozna sa osnovama glumačke igre, stvaranjem pozorišnog lika, procesom stvaranja pozorišne predstave. Dikcijske vežbe, scenski pokret, kultura govora i pisanja su takođe ono što će deca učiti u ovom dramskom studiju. Semir Gicić je student završne godine glume i veoma uspešan glumac regionalnog pozorišta. Autor je zapažene drame Šta se desilo drugu Milivoju. Njegova želja je da za glumu zainteresuje što veći broj dece i mladih. U nedelju oblačno, povremeno sa slabim snegom. U ponedeljak i utorak oblačno sa snegom i dalje povećanje visine snežnog pokrivača. U sredu postepen prestanak padavina, prepodne u severnim, poslepodne i uveče u ostalim predelima. Doviđenja.